Nkethinkatho na nchuna mutegeri bwega no tubakona kanya kugwatanira nawo nikiri weru tha mugwanja mbitagwa ntinyari kinyo tukanjiria ntuto cheto ntuko yegoro ituronere arimi ba majani bagi kinyakiri wanda mwanya kenda kuthura erekeria ba majani nyuma ya kithurano gwike kuthagi gitira ntuko ya njuma untubura waretere mpangaratano inene ende ntuko yegoro gukia narua mabisa ba ABC barikite kuthaba gitumiria mpumi cha ithurano na erekeria baberu bara bakethro bakijukia utongeria kiri wanda mwanya hatuone ura kurakarira entertainment kancho kiankatho nyingi muno kiri arimi ba Kionyo East nontu bwa kunsupport raundi ingi baritira ngugi na ba promise ati ngugi nkarita na effort nene kenda bona mpumia kimera kiki au kia majani tayo nio biashara yao nguchokeria antu bangire ne East nkatho nyingi nontu bota toro ciao na ngugi yao bakandura gucokeria arimi ba Kithuri no East nkatho nontu bwa kundura raundi ingi kata mwingi nkwendo ba promise kabaitira ngugi arata ndirakinyitie ngeta na mbere kubaitira ngugi twina promises nyingi ira turabaeja na mantu ja maingi jara turabangite kuthithia na tukendelea mbere kuthithiria arimi mantu jau gucokeria Murungu katho na ncokerie kinya arimi bakwa ni untu bwa gumpa kanya nikenda ba serve kaire ndi director wao kira mpomba kubera arimi betere tubaritire ngugi njega na turi sure ngugira tukwenda gwita Kionyo ara turamitigirite tukendelea neo na nikienda bomba kuona mbesha ura tuberete mbesha tubashura bekira muko tugagikisha mbesha ciao icetete ikibujaga turashira nabo inkobera undi ndi kuritangugi nabo I always consult them kankabora yankwaga kwou kuchindanira giti teuthu ne ati kadi baraugire igita riri ini bakanenkera membi igita riu ringi ibo kwa unkantani yangu inavo ikora ina bare kigichunku beta wa distractors na bomberete yaku indi itigintu kithe wa kirigiri na mbere kijapo tukaritani yangu giba ba supporta na batan supporta ba distractor and I carry no grudges kiri rugendo rutu ambiriria ruru na antu bariki abo shindana na ndiki gikuthira nkwira competitors bako bara turare abo tugwatanire nikenda tumbi gutethia arimi kira kina mani murimi majani atetheke na kirembesha mukojoa kwa tugwatanire ntwitha turi amwe nandi nikenda tumba utethia arimi betu na Kionyo iumba kuendelea mbere uria tona IBC ngugira bagwita ngugi njega we want to thank them our returning officer ngugira aritete ni njega na officers bayo bonde baraba ukare field kutina complain ireja kure baringithiria bwega na baita ngugi njega na itukuga bagita ngugi u no tuge tubaeje ngugi bagaita nontu itukonete na ubaguzi wote kura for the first time tia majani arungamiri ni IBC ura buye ne kiama kira kirunga mageido no biu bingi bionde bia ndiguru ibo turagwita barungamira nontu na bo itwetikitie ibo bomba kurungamira na mpumi kauma itena mukangao na ikwita bwega muno na kinya kairi tugwitikia tukabatumira tukaba twena ithurano ya factor ya ngwitikia ka director mwega kareta leadership qualities transformation qualities otiga factor ya tawega mwana mwega sana kwera arimi ndi kuthura ndi director wao kama issue quality e improve kama issue abo kada tongudura musoliro kenda amenye tu na market yome na nkera arimi abamenyera bajaja kada tekuli at least bakethaga 4 times per month na kukenda wana mbia ciao no mwanga kinya kulimira balimire na kira fertilizer bwega na bagita bwega na bagita gera ya kugitwa on the factory ya meru ya mukuru ya thayendo yuru nyingi sana ya doki quality tubangire ne West bakuthura muntu mwega na nkabaritira ngugi kinyo thande current director ngachumia kabisa Murungu agintethagia no mwanka nkaritira arimbetu ngugi na inya yonthe jontu iba mpere gitikiu na gutibungi ntigerie no kubaritira ngugi o uria nkomba
na wiru na guti unkumania na factory yetu ya Kionyo. Big Ideas is an area I'm very familiar with, factories, operations, and many other things, supplies, exports, similar to what we are doing in Kionyo Tea Factory. So God with me, I promise to do my best to my farmers. Twina kinyama chini tukuthuganya tukame launch next month, maybe next week ya orthodox na kwa ankwira arimi betu bethwe na wirigiro nontu mibango ira twina mibango miega ya kubashwira mbeca. Charles Mwenda uria ni umwe wa nthuki mbithi bara bethe bakigwata nguraro cia mburuburu na arikitie kwithirwa akiamburwa kuma kirisibitari ya Miru level 5 arethirite agitariria rugono rwawe na nkuruki kumeneria borithi akiwa ni batumaira inya nyingi nkuruki akithimi kumba kwithirwa bakiangaratania bara bandamanaga na thiria mwana bo nthuki mbithi ni gwatirite yeta na mbere na maandamano nuntu ni bagwitikia nibo bakonokia nthiguru ya Kenya kuma kiri utongeria buthuku. Charles Mwenda kubia no mwambo mbithi barabonete ndingo nyuma kuthwa bakirathwa kigitakara bari maandamano ntereche maua india mambopu akitetheka nyuma kunya cibitari nene ya level 5 ara mukiro rigitani muthikira na arua ombite kwamburwa augitewe atikumya niki gitumi arathirwe nontu nyari kuraja na kambi ya borithi ayo ndari victim o risasi era anto oibaswane ndaringiro mawanara bo maburu askari baba yonto yo onshutere are kuraya muno ndare almost 300 meters I mean kuma ke station yongwa na ndaumete skuru ende ya kumanisha ba shuti aimlessly takwende bare na special target ba shuti risasi odheri na yaumbere ombethira unde anto bare baba inge muno thokone na risasi yonto ye ungwetekia eke yombethira bobo nonto ye mbethira side right at least nkawa eke ya kwithira side left the history kethira renge ndekinya uno sogere murungu nkatho muno nonto bakwithirwa manto ya tathukire. Gen Z nakwenda twari tutari na sila uti muntu inyomwa athetere kwithira na ithimu te muntu athetere kuwa na ringi lakini thirikari ni aturire yanjire kwela bullet anyhowly na yethre affect some people like this na we condemn those serial killings irachi happened not only in our county but in our country na nkodemoni manchera borisi bakugita ja kuringa na risasi ambuge ya mutano orea aringira risasi mugongo ya umira mbere na menyei mwana mtu kuringa risasi menyei mwana okurera maandamano ne yogwa bagutetera atutetera no ntu bawe enka tetera everyone in Meru County netera mu Kenya won akiwa maandamano ja bathirite tari jotheri no ntu bombere kuthikirika bakiwa kagitakara bera watongere ni baruju irukinyite bubonka muntu ore maandamano ne na Gen Z bonde betikie batatere ngwe endo na ibatere ngwe maana ibonto ombete kwithirwa bilire rio suspendwa na manto ya maingi yarabenda kinyogethwa yonde ataumbeka itukuonania no ya jirene kumbeka ende ngwe batere ngwe na umuhimu muno na takwende turakinya muisho no gatwendelete baugire batu itwe aridas barojo na rojo na ndiro rakinyire uto tutongeretie ugatu kwe wagento tugatu ei 500 kenda tu eta street na to demonstrate ibatu twinga tusienderete na ito tukumenyimbe tukufightira kuhusu na iboya sana nyano ntubwa Gen Z kwethira by united for a common purpose ya kuruira kesho yetu na nitawaomba sana tuendelee na moyo yu rumwe na ona kinya kithripa kwa mukiri makania mwanya maugite bo bageta na mbere gutetera Kenya unikira nkwariri to ko receive threats to youths okethra baba inge bakwethra eto mairwa emails okaba okethra na wainya ke online platforms nonto bama okira wanike okuthithia for example kira no konekana ke mindi okathreteniwa bange bakero inya bathithwa mantu za maingi but batu to youth to ko geria kuga itokoromba tutige ko receive those threats nonto mantu za to kwariria turariria mantu za youth turariria mantu a Kenya niyo tumekone turombe kuthirikirwa nonto katho ati mantu zo thire turathithia tutengithikirwa
tukiomboleza the fallen heroines na heroes. Niseme kwamba next time thirikari ielewe pia wao sisi tunawapigania batute atwari na ubinafsi witoria street-ine na takwende to enjoy kwithira tu street-ine. Tulikuwa na roho moja na goal moja kuringa the finance billira because ne oppressi na oppressors ibobarakia tintuko ya kinya obabare oppressed ibobarakia oppressor utirara kinyaria na ibonto borona turerakia kuinya the oppressor no ntibaturaya muthiene ni nkatho kibarabo no bachibide ko batetheria barabo mbite kwithirwa be of help kiriwe ko ya kumona na kinya jenzi baba ushumire na bakuja kumuita na sibitari na barabara changite grupu nerera reo ya mchango na mono nshokerie mheshimiwa Mwenda Ithiri nkatho nonto bwa kweja na tukirira bili la yotigere na togwibwega nonto moeto akuma naja sibitari arandi chanjiro egoro but korali na changamoto cia mbecha but naru akomba kuma na iboya sana nonto nyaba Mwenda Ithiri ruari ututoreria Mwenda ruari ya chibitari Meru General na Mwenda aisawa na nsokeria mheshimiwa umbete kwithirwa imbeyira nkatho muno nonto ingwetekia no kari ombere okinya wandine ruari akinyere in fact akinyere mapema mno biu ni kuiboya nonto bakwithirwa na nkoro ya muntu Muthuri Murioki weru weekend mutirenjoka County Commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga nethiritwo agika mucemanio na agwati barukiri sekta ya kawa ntere ukienda gutwira ntaira wamba boka wa bura bwithirita bugikwijirwa kiri factory mwanya bariritie ntaira cheuria bombikia kwithirwa bagikokaria amwe na agwati baruba bakuromba thirikari kwithirwa ikibaejaga mabisa baborithi gukaria ndira kuri na kawa factory ne. We had a meeting with the factory managers of coffee factories. This follows a recent theft of coffee beans in one of our factories. And also we had our neighbors in Meru County where several bags of coffee beans worthy of $1 million shillings were lost. This is not the first time that we're holding these meetings. The DCCs and the sub-county security teams have held meetings with the management. It has been a process. Every now and then, last year, similar meetings were held following coffee theft. And some resolutions were reached or agreed upon between the security team and the factory management. But still, we can see that they have not been able to implement some of them. So what we're seeing again, we know if you look at our factories, we've not been able to adopt modern security management system. In this, I talk of CCTV, installation of CCTV cameras, which can help in ensuring that they're able to monitor the security of the coffee beans. Again, we have cases, and you bear with me that most of our factories, they have not been able to modernize. We're still using the old wooden doors to secure our coffee beans in stores. Again, if you move about, you'll find that most of the people who are guarding our factories, they are old men, people who cannot even be able to learn. It was surprising what happened in Chuka. All the watchmen were found in one single room. Now that tells you that they have not been able to adopt most of the strategies or recommendations or resolutions that were agreed upon. So again, we are here. We are going to hold meetings with not only the management, we're also going to go to the grassroots, engage the farmers and the management to ensure that they're able to adopt modern security management system. Again, we have security officers. We are here to assist the farmers to protect life and property. And one of the property, even coffee, is part of the property which you're supposed to protect. So we're seeking for cooperation between the security agencies and the farmers and the factory management so that we can be able to ensure that there is no theft of coffee beans in our area. We've agreed that going forward we'll load barasas with the management and the farmers. We start creating awareness among them on the importance of the coffee beans.
Katha chimonya kirigo mutegeri tanambere kurumira nto chetu nchokerete nyimeka gitagate kuraja na ntonkuruge Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo josukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi Muthaiga Square ntagaro ya Muthaiga Police Station first floor obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza second floor obishi namba 3 ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe.
Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event, live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Beo mbithe baraba ijikene mota jenzi baraba umita county ne miru nde betho Mairakiri University mwanya ndene ya muchijo Nairobi ni bachimirite na kuba kanjire mutaratara ya kumarukia abunge ba miru itene ni untugutekinya wao wombere kwithirwa akiregana rwa finance bill krokini bethirite bakuria CSK ndike na IG kome kuthaba gichebire gitine nuntu borithi kuthaba gitumira inyankurukia kithimi kagitene gakakamanda mano. We reject. Poor leadership of nation. Poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. We reject poor leadership of Meru. Gen Z power. Kura our MPs na the elected leaders baba ingire kura antu kura with the nominated elected I think better about 11 in the county uma human rep mwanka babu bonde with the gente kambera ibo ato failure ni bato aboringire ta kura so that means ibo na ni bo tege mo abadu ni bato e brato tege mo ababu na no nto bo bato gwibo to failure ta ibo ato mbitrire ante kona tha go boge yo to ira bo ebo to wana ligo bu etheri no te bu ethia no nto bambere wana ni bo tena mwananchi. And for that thing, badu to organize to ya vijana. We are going to call upon your recall. Ito kuenda kuanjiria situation ya batu ito kuenda kuanjiria nini your collective signatures. Batu te atera 2027 ye kinya to abo ani mapema no ntibo ibure mi batu. Nenya batu to remi babu na to tege mo ababu renge. So ibo ato file na bambitire mo youth. Na bambitire mwananchi wa Meru uro boringire kura orogere rugire ataringa kura are thira inine akina mtu fulani lakini bwende ibo to fele te thai kweteka kwena nyambisi bamwe vijana baraba badu go bagiro ma bagathetera vijana na badu thigiria lakini ibo bari bambere to fele ne ibo bari bambere to mbitire so for that thing to te nya 2027 yeginya na if ya force to etera 2027 to menya to tege mo ababwe na kintu ira bomba kubwithia the honorable thing baraba badu kubwithia bogwa go inyota kanya genu go tumira mbia gaga kwethio ta time no itera siasa kuromba kura nontu wangu bo ashura boga na mapema rugire kiginda gweteka kintu kingi ankurea na inyara polisi badumire na kintu kambere. This is a message KCS yetu nontu imomeru na even the police ING Jafeth Gome we momeru lakini no kuona inyara polisi bodumire excess mo ngandura ma wantu baginya uringo risasi antu banana ngwetekia ubo to fele tabu bele na for that thing ka that reason babo kari antu bogwelwa mwananchi kuata na mo youth na boke ambao the youth obadi dai bote badi go bro bisino badi do abwe resign na bo ana no nto to failite na bare mo resign to call upon your resignation to your youth ato condemn actirera atendekere rutero Meru rira ana baba anake kana to youth twinde the Gen Z turetite kuandamana no nto bwa kuthetera haki cietu na kuria finance bill ira yeki mbunge ne Kenya iko antu bara ringiro risasi iko bara kwire ato condemn actira na thine yonde kana belemo yonde twemelera the MPs kana atongori bara to asangurire ba Meru County ibara atuenderie yani mwanya yo antongori bara na Jundas atombe tuene ita iba atuenderibo no ntokethra ukaro mawe mutongoria usanguri na kura cia Meru uatire na muyuthi o Meru uwe batu turia muri atongoria ni mbucio ni bwa supportete kumanisha ria bwethera bwe mbungene babwe butethera bwe presenti batu bute wakilishanji ba Meru youth bute wakilishanji ba Meru no rikuburi wakilishanji ba mtura bweta boss then birato aburomba 2027 uhakikishe mbucio uroku ura we state house akeya kuringire kura Meru nonto actire tendekere otinyo mo MPs otio mwenyo leaders urekira thai isipokuwa MCAs barabaretire na ministers beta kurira antu bara cibitari lakini monka thai utire MP ura condemn actira egetheri ko ora condemn ri tubwati kwitha tukiona askari bara bayukiritwa tu ekisheria lakini utia tu bara yukirwa atongorie bonde ba Meru baba votere yes ibato bwethirwo boye batu akari ba Meru kana MPs ake atongori bonde obonkora support financial bill tato wereri na batu totebunkumia etene renge teire itarenura mwisho nenyare ona otobote mbere nyabuta athiria ta batu ya agencies ba Meru kana
ba Kenya yonde ito support the 14 demands ira ikwenda ikobua kobwetherua kana ira bakorea nacio ba tutakwenda kwaria bia tokwenda iya tokorea nayo ote mandu inyako wareria ote tokoni nyako wareri batwe Muthenya tsana njira ndikuibaga mutegeri no tubakwana kanya kugwatanira na woni tsonge na njira nkinyaniru no na charinga themwe na nusumbita kwa Nchinyari kinywethra na kagita ga Kenya. Eje ni Wero TV. Kurikana bwega muciario kwangita primary kire ombere kwendi gitanda kenda mbumbo join tware grade mo actually nawe ndapata binya uni juice kwendia kenda at least mbumba kona kodro nka ntikara aido ka class 8 au ima ngangana na ibarua bibia andiki samwe hotelini nyake dhaitu engawari then ndapata KCP 365 marks that time from point kana dengerwe 3 weeks chitigere kigido kidhizo KCSE kidhizo akoro bara bante teba kansa na bange boria nande ne atankarire nje sana wa monte deria ne koro bange ubairi betere ko ambarireria principal abera uteaja mantu za karaojo burema kubari muri toite nyadi school athiriri nao andi mantu za thadita mendoria riuri on thomete mwathani twareka ria muicho nangerete ubunde ria muicho ngwira di school thiriria in peace on bambitite Chuka University kutithia mbi ambitite kuthithia architectural engineering uteo puburu ayo nandinya nya certificate ira chi skuru kaga tetonga nye mono nto ibombetia 60,000 lazima chire kenda mpewa certificate mbeta skuru andi onda ugere onto ntekone nyama tumaini ambe ndiye tu jinja at the end of it tokona imbitore trashosh twaruga kwa shosh tokona bioradira visual supporters nande achindwa anondo nachinderwa as a good statement lero tokwenda kugwitata kurowa obweri kugata dojo congratulations iko accept reality ati Ruto akuthurwa akeja gukara indinayo mbere chukari itie majani kila kitu akuchuru akuaraka ndo akura wa accept mwire uyu muigie general hospital makarina one the modern machine